It's Mega Grace Sound Vuma 103 exactly 6 minutes before Linda the game demanded Gabriel Sitole and Pindi K ngalesi sikhathi suke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala before uphume namhlanje uyemsebenzini bamba sengiyavala ekseni ngifuna ukuthi namhlanje bayeke behleke uJehova usahlela yilo nazi namhlanje ngifuna ukutshela lona nanku umyalezo namhlanje ekseni bayeke bahleke uJehova usabhizi usahlela ngifuna ukukhuluma nomuntu namhlanje osehlekiwe wakhulunywa ngamagama wabizwa ngamagama wabizwa ngayo yonke into baze bamtshela ukuthi wena ngeke uzube ilutho nomndeni wakho lutho futhi nawe ayikho into zoba yiyona ufuna ukuthi ekseni bayeke behleke uJehova usahlela yabona uJehova esahlelela impilo yakho kubonakala ngathi uNkulunkulu ukuzibile kwesinye isikhathi kubonakala ukuthi uNkulunkulu akekho engathi ukushila uNkulunkulu kanti lutho uNkulunkulu usahlela khona into akasuke sayihlela akakulungiselela yona bake bahleke uhana bembiza ngamagama bembiza ngenyumba bethi ayikho indaba yakho ushadela ubala kanti abazi ukuthi uNkulunkulu usahlela khona into uNkulunkulu azoyenza bake bamhleka noSara bethi usemdala kabathola abantwana bimbiza ngamagama athile kanti abazi ukuthi uNkulunkulu khona into asayihlelayo ufuna ukutshela wena namhlanje ukuthi ucabanga ukuphosa ithawuli ucabanga ukugive up empilweni ngoba usabathe uyazama ayikho into ehlanganayo usabathe uyahlangana kunokuba izinto zibe ngcono zivele zibhede kakhulu ufuna ukuthi uNkulunkulu usahlela uNkulunkulu mayisahlela into zakho kubukeka sengathi ulahle uNkulunkulu kubukeka sengathi udelwe amazulu kanti awakudelile amazulu uNkulunkulu usakuhlelela futhi kuyabonakala izinto ebehlelwe uNkulunkulu ayipheli noma kanjani ayipheli kalula ayipheli noma kanjani izinto esuke ehlelwe uNkulunkulu ungakhathazeki mawubona ngenze kulutho empilweni yakho kwamanje ungakhathazeki mawubabona bephumelela wena ungaphumeleli uNkulunkulu usakuhlelela uNkulunkulu usalungisa impilo yakho uNkulunkulu usakuhlelela kwakho kuyeza nawe ngesikhathi esifanele ungakhathazeki makade uthandaza nabantu babone sebethola izinto wena ungakayitholi kuyenzeka ukuthi uthandaza uzuthandazela abantu bemukela impendulo zabo kodwa wena yakho impendulo ungakayimukeli musukhathazeka uNkulunkulu usahlela nje kuyenzeka ukhulekele ngisho nomakhelwane ubone bephumelela nezingane zabo iphumelela ziba right empilweni kodwa wena yakho impilo kunokuba iphumelele kubone ngathi nje imila yindawo uNkulunkulu usahlela musukhathazeka futhi ungayiki nokukhuleka ngoba ubone ngathi akwenzeki lutho khona okuzokwenzeka uNkulunkulu usakuhlelela usakuhlelela uNkulunkulu noma kunje noma ngabe kubonakala isimo sakho singathembisi kanje kodwa uNkulunkulu khona izinto akayihlelayo hlela uNkulunkulu sebekhulumile abantu baze baconclude ngesimo sakho baze babhala ama conclusion bathi hayi ayikho into esizovela kulo siyamazi ayikho into esengenzeka kuyena usemdala ngeke sashada lo ngithi uNkulunkulu usahlela uNkulunkulu uyahlela futhi uNkulunkulu akahambi ngesikhathi sabantu indlela zikaNkulunkulu ayifani nezindlela zethu bayeke bakuhleke bayeke bakhuluma amagama bayeke bekubize ngokwesimo sakho bayeke besho izinto ezahlukahlukene ufuna ukuthi ekseni uNkulunkulu usakuhlelela mawubona into yakhe ingafiki uthatha isikhathi eside kusho ukuthi noNkulunkulu into akazokulethela yona inamandla ngendlela emangalisayo ngoba izinto ezihlelwa uNkulunkulu ngisho noSathane masefuna ukuyibamba akakwazi ukuyibamba ngoba uNkulunkulu obehlela useyiletha kuwena ukhathazekile kangaka okwakho wena ukuthi ukholwe uthemba uNkulunkulu nje kuphela ukuthi uzokwenza ngesikhathi esifaneleyo bese kunikeza lento uNkulunkulu afuna ukukunikeza yona okwakho methemba uNkulunkulu ungalaleli abantu ungalaleli nezintshumayelo zabantu ezishiwoyo kuwe themba uNkulunkulu ukuthi usahlela usimakade usahlela uNkulunkulu usalungisa impilo yakho usimakade ngiyazi kunzima kwamanje ngiyazi understandeki ukuthi uzophuma kanjani kulesimo okusona njengamanje kodwa uNkulunkulu uzokuhlelela indlela yokuphuma musukhala manje usule inyembezi zakho uze uNkulunkulu umtshela ukuthi uNkulunkulu sengizame konke sengishikashike kubusuku bonke ngizama ukulungisa isimo sami kodwa silunge uNkulunkulu uyayibona inyembezi zakho uyakubona ukukhala kwakho uNkulunkulu uyakubona nokukhandleka kwakho uyakuhlelela ukuthi uzophuma kanjani ungabusakhathazeka manje ma sule inyembezi zakho uvuke ekseni ubhekane nosuku lakho namhlanje ungabusakhathazeka uNkulunkulu uyahleka. This is Mega Grace Sound Vuma 103. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, KZN.